Ngayon abuya di mai matanga nga isud mangiparik na iti panagmaymaysa iti lawa nururuse tisip nge dumteng tu tisarda agari timulimne akaraya tilamis ketlong tao tay talataw kaslada katoy sibay ko paglalayilwa naglawag namine nagbaytan tataan dalaglaga lakuma taumay kasangkara Facebook man when no messenger di danton makaanay ngayon na pangipapasa tuy iliw ko nalauso na. Once again, Mr. Paul. Hello to Sir Ramel Galicino, Ma'am Breach Chin, and of course to Ma'am Villy Adriano. Hello po, sir.